Nganibingelela ababukeli ke ngasekhaya. Silapha ke emzini wenkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu Kwa-Bhekuzulu ekuphakameni. Nalapho ke okulindwe khona ke yona inkosi yamaNazaretha njengoba sazi sonke ukuthi isuka elinda Ntonga iya ke emzini wasebuhleni. Ngakho ke bathole ke isibusiso sokuthi ke idlule kulomuzi wakwaBhekuzulu. Njengoba sibona ke belungiselela nje ukuthi ke angene ubaba phakathi kwalomuzi. Asike sithathe ke ababili abathathu size ukuthi bona bathi ngalolu daba. Namhlanje usuku olukhulu lokufika kwePresident leNyazi lezulu lapha ekhaya kaBhekuzulu kaGobistate. Uzofika uSheve loNyazi lezulu. Kade sesimlindile bese ngisalali ke ukulala ubuthongo bungasafiki sekungazelele kuthini kufika uSheve uNyazi lezulu. Selapha umzini omkhulu waBhekuzulu ekuphakameni. Yeah. Njani? Yeah. Kanjani la botakala? Yabo? Hawu, sukani madoda. Well, bekhona ke nomfundisi uMathenjwa bebephumile ke abantu ngobuningi babo nje bezobona ke inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu baletha ke nezipho nama-gift baphumele abantu ngohlobo lwesimanga bezobona ke lona ke uNyazi lwezulu lapha emzini wasekuphakameni kwaBhekuzulu eNanda.